Tan mi kaya naigwa daangon yan min ano. Nin ano? Ning ano? Nin ano? Igwa po daang igding milk feeding. Milk feeding, milk feeding. Ika na, sige na. Igwa po, igding free. Free. Milk feeding. Igwa po igding free milk feeding. Milk feeding? Kunyang, libreng inom ng gatas? Ay, abaan na. Mayo man po kaming naka-schedule na programa sa barangay. Ay, ma'am pala. Yan! Ay, mayo man po! Milk feeding! Milk feeding! Iyo nga ni. Oh. Say naman, taro naman, be. Mga misis, mga misis. Dito pala po sa Facebook, fake news nindo pala. Okay. Dito palan post sa Facebook, fake news nindo palan. Harapader. Ulitin mo, be. Dito palan sa post sa Facebook, fake news nindo palan. Ano? Dahil pwede yan, dahil pwede yan. Pero ang gutan mo. Iya. Dahil pwede yan. Dahil pwede yan! Dahil pwede yan! Isa ko sa pangitang. Sana,